Mwaramukanye amahoro nshuti mukunda kandi mukomeza kubana natwe kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu ya Hagume TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije igitondo cyiza, ishya n'ihirwe nibyo tubifurije. Tubahaye ikaze rero tuje kubagezaho amakuru agezweho, amakuru yo muri iki gitondo cya tariki ya 12 Werurwe umwaka wa 2026. Dore amakuru tuje kubagezaho ni amakuru ari kugarukwaho cyane cyane mu bitangazamakuru byinshi bya hano mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru iri kugarukwaho cyane cyane igitero cya drone cyabereye mu mujyi wa Goma kigabwe na FARDC kigahitana Umufaransakazi wakoreraga umuryango w'ubumwe bw'abibumbye wita ku bana UNICEF. Uwera Jean Maurice umuvugizi wa Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko iki gitero cyagabwe i Goma gishimangira ko ibyahungabanya umutekano w'u Rwanda biri hafi. Ntujye kure rero, turi hano kugira ngo tukugezeho ubutumwa bwose uko bwakabaye. Mbere y'uko dukomeza aya makuru, turasaba wowe ubane natwe kugeza ku musozo w'aya makuru, cyane cyane turasaba wowe ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu ya Hagume TV bwa mbere gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone. Nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi ukwiye gukora, hanyuma tugakomeza tukugezaho amakuru arambuye. Ibyo byose rero bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane, ko dukorera mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share nabyo ni ingenzi kuko biri muri bimwe bituma uyu muyoboro wa YouTube channel yacu urushaho kwaguka. Umuvugizi wungirije wa Repubulika y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yatangaje ko igitero cyagabwe i Goma gishimangira ko ibyahungabanya u Rwanda biri hafi. Umuvugizi wa Guverinoma y'u Rwanda wungirije Uwera Jean Maurice yatangaje ko igitero ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ryagabye mu mujyi wa Goma gishimangira ko ibyahungabanya umutekano w'igihugu biri hafi. Mu rukerera rwo kuwa 11 Werurwe 2026, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone mu gace ka Himbi kicirwamo abantu batatu barimo Umufaransakazi Carine Buiseti wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yihanganishije umuryango, inshuti n'abakoranaga na Buiseti asaba ko itegeko ry'ibikorwa by'ubutabazi ryubahirizwa, umutekano w'abari kwita ku bari mu kaga ukarindwa. Macron yagize ati ndasaba ko hubahirizwa itegeko rigenga ubutabazi n'umutekano w'abakozi bakora batizigama kugira ngo bakize ubuzima bw'abantu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yatangaje ko yamaganye akomeje urugomo rukorwa n'impande zose kandi ko imirwano igomba guhagarara kugira ngo imishyikirano ibeho. Uyu muyobozi yibukije ko kurinda abitanga kugira ngo batabare abari mu kaga bagomba kurindwa, ariko kandi Perezida Macron nawe ntiyagaragaje abagabye iki gitero. Umuvugizi wa Guverinoma y'u Rwanda Yolanda Macron yagaragaje ko bitumvikana ko abantu batagaragaza aho iki gitero cyaturutse, kandi hari mu makuru n'iperereza binazwi ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rimaze igihe rigaba ibitero byinshi bya drone kuri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati bishoboka bite ko nta makuru cyangwa iperereza ko haturutse igitero cya drone cyagabwe i Goma mu gitondo cyo kuwa 11 Werurwe 2026 cyishe abantu batatu barimo umuturage wa Eyo. Ibi bibaye mu gihe amakuru menshi agaragaza ko ibitero bya drone by'ihuriro FARDC biri kwiyongera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo.
Uwera Jean Maurice umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko iki gitero cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko kuba cyagabwe hafi y'umupaka w'u Rwanda byerekana ko umutekano warwo ushobora guhungabana. Yagize ati iki gitero cya drone cyagabwe i Goma uyu munsi gishimangira ko ibibazo bikiri hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rugishyirwaho igitutu ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ryayo ririmo FDLR igomba gusenya hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington, riracyakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwa Uwera Jean Maurice bugaragaza ko u Rwanda rudakwiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe ibyahungabanya umutekano warwo bikiri hafi y'umupaka nk'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bitarakurwaho. Ni mu gihe kandi umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 umuvugizi mukuru waryo yakomeje yamagana yivuye inyuma ibi bitero bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaba muri Goma ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ko bikomeje guhitana ubuzima bw'abantu cyane cyane bw'abasivile, kandi ko bidakwiriye mu gihe leta ya Kongo idahagaritse ibyo bitero. AFC M23 yatangaje ko nayo yiteguye gukomeza kurinda abaturage ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro ndetse n'umutekano w'abaturage bigerweho. Turabashimiye cyane ko mwadutije umwanya wanyu ndetse mugatega amatwi aya makuru kuva ku itangira kugeza ku musozo wayo. Mukomeze mubane natwe kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu Hagume TV, turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho yaba ari mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Mukomeze mudushyigikire mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, cyane cyane kubageze hano kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu Hagume TV bwa mbere. Nicyo kintu cy'ingenzi ndakwiye kwirengagiza no gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone. Reba munsi y'iyi video ukande kukazogera, hanyuma nawe uzajya uba mu ba mbere babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tubategurira umunsi ku wundi. Kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share mugasangiza inshuti zanyu ndetse inshuti za Hagume TV, nabyo ni ingenzi cyane kandi ni inkunga ikomeye mu gukomeza kwagura umuryango mugari wacu kandi wanyu wa Hagume TV. Turabashimiye cyane rero kandi tubijeje yuko amakuru yacu kuri Hagume TV yo nakagaruka, twongere guhura mu makuru ataha. Murabizi ko tubakunda. Ciao ciao.